Kajingyalang kabalong menta kasingi hapo jirang Ribohoy district layo kajingkren nakirangba lanibannya persya halor ka MOU kabala le marla daka sorkar MDA kabala pensayongan ya ka seng HYC ya ka ba kimtibe Henry ka sorkar MDA kala le denbor ya ka jing lilamno ya ka jaka kaputa jong ka ri kasi katukat ni naki tu jaka syaka sorkar Asam ya kipaiba na po matumor ya kipaiba kibe mo po bordar hene so si ba kipaiba jong western riboy ka HYC ka lapoy hamne sanoja kibre jong western riboy I klam yo I bakin ye shimenta ha ki bakum kini kirali nangkong ne ngabu ka apil sepi kipaiba bangin I sim khia kane kade jaka jong kandai ka jaka jong kini bawan pan ai men sim yangi kadai ke jongi mi hap sim khia mangi nangkong ne kaya tumur kadang gumba khatsau tuli kisnong kahna jirang kadang gumba sau buar tuli kisnong kini kijaka ha ka second phase jong kijinga pandai katkum kita kishin ki bapau mentangi bakil arung lupa sepo Asam mana kini kai kebajia ya pipeline ya ki pos elektrik ke Bameglia kelada belisi apo mai rapor lawan pencendang dari pulit dan ke Asam syai kadang sorkar MDA sanoja kita kinong mikmat kujongi hatu kim timmo na kaliang kujongi kai majirang na kapur sekapur ni ai ki komplain sepo di CFS ni ai jingto segibor sorkar Henry ka klan poi sonoro ngande tu yapi akhmat kinong yalam jo kai HYC berokai kene kapor ka jing produk jong ka Asam kolong nabakla para sya paham na paham sya nong rem jirang nanong rem jirang sepo ganapati direct syakap jong kaniu jirang naniu jirang samau temur namau temur kan point straight sedut seperni kata kadai jing produk jong serkar Asam kadai kaladai kapur yangi bangin kendet bendreo menta bangin pei ya lagi jong gijaka bangin dei ban ailat ya kene jingle jong kene serkar ban kenjau phala ya kayap kayem jongi kum gajai bendreo kene kadong sakwe ngakwa ban itu ipi hakaji gendo bat ba prestun malamai pang iong hana ba omla shu wat ucup ni saru la kubur ya kata uang ba omla shu ban penpai pat ya ke MOU kepala ada biasoi omla shu balai namar balai la ada biasoi